Ngatho munene ndu wa gucoka na ndirehoka no urathi na mbere wega gicanjama kia miario ni giatuthuka iguru rigi Hellen Muthoni gukorwo akiruta paybill niguo acangirwo ahote gucokia ngari yake iria riu arauga etahitwo rita ria keri. Hellen ndanate mahinda gucokeria makiria celebs aria makumukagirira thutha wake kuruta paybill iyo, akiuga ndagukira na mathina make na ndagwitikira guconorithio ni undu wa mathina make tondu nginyagia acio maramukirira ona ukuri mauritu maragerera muturire-ini wao, no ndanagikorwo agikirira hau kuona ni akorwo akiruta video kuria akorwo agicamura andu ta Esther Baumbach aria makwandikite miario ihana ta ya kwenyororia Hellen Muthoni ni undu wa gukorwo akiruta paybill iyo. Esther Baumbach akiuga nikifungua kanisa nitahitaji gari, so nitawaambia ni gani nimeota nayo mninunulie, halafu nyinyi pia mkihitaji gari nitawaambia muwekelee kidole kwa screen, muamini na mnunue tires muweke tayari juu gari inakuja karibuni. Si hapo ni sawa. Ado sofa no magayukanite na mawoni mao ni undu wa paybill iyo ya Hellen Muthoni ya gucokia gari yake. Uyo akiandika na kuga Mungu ashapenda walking style yake, no akiuga the story is touching but I'm not touching my pockets. Ndike mawoni makune mariko iguru rigie nditimurano ino gatagati wa Hellen Muthoni na Esther Baumbach ni undu wa gari ino arakiuga ni repossessitwo na niguo gukorwo akimioya ringi no nginya korwo akiri na besha jiganu na koguo agikorwo akiruta paybill. Hellen agetetera na kuga gutire mundu taragerera mathina muturire-ini wake na tofauti yake na andu acio ni ati we ni amwe gukorwo agi speak out on a social platform niguo akorwo agetha uteithio, no akiuga wenda gukua na depression ni undu wa gukorwo akihingira mathina make theini na kwaria niguo ateithio niguo akorwo agikwamura. Tukorwo tukiaraniria down the comment section, oka make sure ni ura turn on your notification oga subscribe niguo hingo ciothe twagikorwo tukirekereria video ugakinyirwo. Tucemanie na wa next one.